Pozdrav ekipa, evo nas konačno u novom motovlogu. Nova godina, novi motor, 0 km na satu i novi motovlog. Na kraju je odabir pao na Suzuki V-Strom. Danas ću vam predstaviti svoj novi motor, Suzuki V-Strom 650 XT. Znači radi se o V-Twin motoru, agregat ima 645 kubika. Evo ga, 180! Ideš i ti? Kacigu imam drugu. Neće se stari voziti. Danas je 1.5. praznik rada i pripremam se za odlazak na Moto Budnicu u Bjelovar. Kam idemo? Kam idemo da izgleda? Do Luisa. To vidim. Danas idemo u Austriju. Evo vodim svoje dvoje kandidata koji su prošle godine kod mene položili A kategoriju u autoškoli na izletu Graz. I kaj si se kupila? Kacigu. Novu kacigu, da vidimo. Schubert. Imaš smiješanog lik retrovizora. Da. Znači idem probati Meteora 350 kubika, točnije 349, jedan cilindar. Ajde vidimo kako to čupa. Konačno uspio sam ju nagovoriti, ide se ženica vozit s menom. Malo je veliko ovo, ali nema veze, ajde. Ma, jurim. Da. Dobro Milo, jesi zadovoljna? Jako. I evo nam Njofre, tu je novi motor. Počinje padati kiša. Pojurilo nas s kave, taman smo si lepo seli. I sad bi Žanija doma. Baš je bilo kaj. Dobra bu ova kabanica. Široka je, velika. Dogovorimo se i kiša na tome. Pa da, vatreno krštenje. Odnosno nije vatreno, nego vodeno krštenje, mokro krštenje. A ostavio sam si doma i one zimske rukavice i sve. Dobro, aj bar imam kabanicu. Danas je dan kad postajem pravi bajk. Da. Konačno smo tu. Ajme, koliko sam se slika i videa nagledalo ovog mjesta. Evo, napokon da smo i mi ovdje stigli. Franjo, ako staneš bez goriva budemo gurali, kaj sad? A ja sam se nabrijaval na neki rejs na pisti. A? It was at this moment that he knew he fucked up. Zaka je sad ovdje ovolika gužva, pa ne idu valjda svi po staroj cesti na more danas kad smo se mi odlučili baš tu cestu koristiti za naše putovanje. Evo nas, čovječe, uvijek te onak nekakav poseban osjećaj obuzme kad dođeš na tak neke lokacije koje inače gledaš samo na slikama. Da ja idem prvi. Dobro, ajde idem ja prvi. Zato moraš imati adventure motor. Evo ga, viš da to ide bez greške.
Danas sam zapravo jako zadovoljan jer sam uspio ostvariti još jedan motoristički cilj, odnosno posjetiti još jednu destinaciju koju sam uplanirao za mototuru ove godine. Moto Guzzi, che bella macchina. Pozdrav društvo, danas imam priliku probati Moto Guzzi V85 TT. Prekrasno zgleda, lepo se vozi, dobro ide, baš fino čupa. Kardan, Brembo kočnice. To je motor života, jednom ga kupiš, više ga ne prodaš. Više ga ne prodaju. Pozdrav društvo, dobrodošli u novi video. Evo kao što možete vidjeti, danas imam priliku predstaviti na novu Hondu CB500X. Meni je osobno jedan jako dragi model Honde. Znaš kaj ćete reći, stari moj, kupio si jako dobar motor. Kawasaki, jede motor svaki. Kak se voze ova 4 cilindra. I zvuk ovoga Krapovića je brutalka. Kako ide? Stari moj, ne smijem ja sebi ovo kupit, ovo je ljuta igračka. Kako odrapa motor, to nisu istine. Ja ću ti samo reći, kaj je meni ovo trebalo? Da ja probam taj motor i da ja u 5 minuta skužim da je to. Da bi ja sad odmah prodao Stroma i kupio ovo. Odmah. Jeste spremni? Jeste, odlično. Nisi? Otka. I tu je vojarna 123. brigade Hrvatske vojske. U moje vrijeme kad sam tu služio, onda je tu bila autobojna, auto jedinica. I evo ga, stižemo. Kaže grad Orahovica i tu nam je sad odmah kod ovog zavoja Vidikovac s desne strane. Napuštamo Kutjevo, tako je. Evo ga, i tu ima ljudi, tu ćemo se i mi sparkirati i kaže Park prirode Papuk. Jel ima negdje nekakvog malo barem mjesta u hladu Prekrasan pogled. Kaže, kamo želiš ići? Znači, Lokve, Hrvatska, odnosno do Lokvarskog jezera. Jesi za ići dole ili? Je, odande je put, može se spustiti skroz dole, da, ali je zmazano, blatno je, pa se ne bomo spuštali. Znači, ovo svakih, kazam, otprilike 20 godina prazne. Da škicnemo malo tog GS-a, vidiš ti koji je to digitalni display. Ovak, znači keyless ride, po veličini mi se ne čini niš veći od Stroma. Možda je mrvicu tu širi minimalno. No dobro, na pucanje s opremom, ovo je verzija sa svom mogućom dodatnom opremom.
39. Sad dobro, 12 stupnjeva. Idemo na more, čovječe. Šli smo do Krčkog mosta. More je savršeno mirno. 25 stupnjeva. Ja mislim da je ovo vrhunsko vrijeme za otići se kupati. Vrhunsko. Kraj sezone ili nije kraj sezone? Društvo, jel vi pospremate motore preko zime ili se vozite povremeno? Tak, znači ekipa V-Strom 650 XT, proizveden 2023. godine. Motor je odličan, niš mu ne fali. Samo meni crvi ne daju mira. Probao sam onog Versisa i sad me loži da kupim neka jače. Pozdrav društvo, dobrodošli u novi video. Danas nam je 17. prosinca, idemo najprije tu do Dugog Sela, do centra, jer se danas tamo u organizaciji motokluba Dugo Selo okupljaju motomrazovi. Dobro, mi nismo Deda Mrazi, ali imamo motore, ajde pa se možemo uklopiti. Hvala motore da podijelimo. Je, bili smo dobri, hvala, Bog daj. Svima vama koji gledate želim ugodne blagdane. Ako vam se sviđa video, stisnite like, pretplatite se na kanal, uživajte u vožnji na dva kotača, vozite sigurno i pozdrav svima do sljedećeg videa.